Haya basi nk'uko mubibona aracyari DJ Dodos ugiye kubagezaho ubusobanuye bwanyu. Dutangiranye n'iki bamwita Mr. Cyugo. Cyugo ari icyamuguyeho. Mr. Cyugo ariyumvira. Mr. Cyugo yari yakubise ibindi bitonyanga biraza. Araserebura Mr. Cyugo. Yarasakiwe, arasakirwa. Nuko yaciyeho. Mubi ni mubi. Mr. Cyugo ni mubi. Ari amashanyarazi yarakubise. Iki bibayera hano ngaha hari imodoka yacaga nkuko mubibona. Hari icyavuye mu Mr. Mbwa, bamwita Mr. Mbwa, avayo agitegereza. Ni bikira icyakurikiyeho namwe murakibona muri bakuru. Yarahiye. Dore ubutambo. Aca. Ntabwo bishoboka ibintu nibikira. Iriya mbwa kanze nkwereke. Ariko yarababaye nanone arakurura biranga. Icyakurikiyeho. Aracyari DJ Dodos uracyari kubageza agasobanuye kanyu. Abatoya hano ngaha rwose agasobanuye. Abatoya naje nje DJ Dodos. Imbwa hano ngaha ibirakabonye. Ako se uyu mushenzi uri muranca uku ubu namurasa. Itangira kumva amazi iracukura. Hano ngaha Nyarubwana yumiwe bamwitse nde Popi. Aracukura ari icyo yazamuye bayise nde back. Bana bato mutuza hano ngaha amazi yaraje. Irumirwa. Ako si ubutayo nabwo yo irumirwa rwose. Bana bato amazi rwose arabuze. Izindi zumiwe. Popi hano ga byaciyo speed. Iki ni igikira ivayo. Ibirayaciriye. Sha wamuginga uranywa amazi twe twayabuze. Uzirekurikirana. Uyakwesha iracukura. Sha ibi ni biki? Ako namwe unmuveho mbere kantu amazi ari. Iracukura. Ako se amazi ntago tubyiyumvisha. Nyarubwana hano igakurayo ko sha watubeshyaga. Ni gute tubeshya sha amaji yawe ukatubeshya. Yahuza imihanda wowe. Ako nanone mu murambeshyiraga amenyo yanjye arimo amazi ariko ntago bivamo rwose. Bamuginga wowe uturakwica rwose. Yahuzo ibindi bivayo ariko muri babi muranyishe Mr. Cyugo murantabye koko. Ntago bishoboka. Mr. Cyugo hano ngaha baramuhemukira. Ntago kubita. Ntago bishoboka. Mr. Cyugo byarangiye bamutumuye ariko niwe wiziza babeshya amazi abahereza ikintu bita yari Dodos ariko bana bato